Mame. So can say you can say no. Friend take me baby pantan. We say no kokama. Na me na odi yentimi njae unim sade. Sika wakoma to we settings na me no wo fa ye. I didn't do it. Ono kra no de adwene ba say na yatea na on tinti enye sade. You quite be brave. Eh, kafra why? Isi bi me yo wedding na matam for afeli fi ho no mo yes say onye booking hat no besan fere. Mama na nka enye. Nti wo na me fro. No akate kwenti na wo wodune say. O frame ya na fro so offer o. O se da bi amfa nya botere na musuma. Nya botere what ya say? Anya ne sa sisi a megidi say onye hwi biem oni obi tun kwata amapai. Obi sie no bi sasam kwa hwe wo fie no meboa aha ntie no ano no nso bi esua ade ma nye ne ye fa che me no de sama pa o che odada but nso jai sa de no especially dey na unu masema she me pa dey na me ba na won sa ayi e fense prekese again na friend prekese no ete ho na wo ka se obe control me ne ade no na etwa me nso no oti ase be me pie no ho be ma o da chance no ese mo so wasesa ana obebi yei ongasa aha mo weninje ase weninje yesema babak ana mensanko obua obua we de odi amemfi na ekasa obua menko maba na maba usuko maba na maba pressure na ya o kra bi mo mama yo wa sisi a wa feel as if say bibie fru mu asa wasan ye okay say me ala na bi bi yo okoye no me bahasa omuhufie ofu hu me asa obi aye disappointed in me ba me na menim bi na me ye so wo fa kame ho so wo fa kame ho aka enya de bi kura obeji me back ba wo fa ka ho aye yes aplan we na wo hu say me ma ati ase abi bi pantai kafra why kafra unu se me do enya dia me ya de bi ebe hawo me ya de bi a ebe me woni ma eden egu ase yes sir they said you ye na egu ase me say that you dey so ga de ke ya wo je say forget your mom on be san fere what you say the my baby from ba me pata o me suru me ma special gifts to be a wa woni beje for that fair no pins na na won for na me feel ba me feel for offer say wo so me sro the ya you offer so je papa so offer na the plan ba on say make on the plan we say me friend so offer say ni na ha me papa so dey nti na wo ya tare agu say me san ka me the call laundry o why me say me san ka me the call laundry okay and offer can say debi na botre na me nchiro plan bi na ye na so fa de emplan o say me no na ye nti bibiensi and am say mate no ka chere say o frame me ama me mfa do be number from me to voice and captain and I say me stay off you for some time na me hwa de e be sesa na no offer no e to de adian ono abebam mo bi yi it is like aba na man ne jase me kwa bitu kan untimi utukwan ko he me ko be close ene no free Ghana ai baby a o se bia o fa unti se na wonim se o fa ka ho nti obisa se o wo he obeka se bia me wo ha na me wo ha o kan ya na me ne tuka ne aba ho da also ene aka disanka o fa plane oh fa me why yes sure aselum se me do ebe baso where the baso piu ababon de obo my nice say me hu se manfo so post mo TikTok ne Facebook na so for manfo FFM na chele why nice when you sika na like why come on live there stay sika se ba ho ma mu ye sika ma me ho but won say me ye adwuma nti de bia common de me sa na wiase te wunim boys no mbokro no enyo mo pe o e common ni bre ho yo
Se kom de wa as adwemfin ko na ba wutiri adwemfin ko na ba wutiri ayese se bi oba ode ne ho etiche oh tie bi o ka se bi gay wo pemmemasem o pe but awase what you say enti na mbinfo bu bebi se afuto bi enu esin je kakra dey e hye ho the life in there why you okay oh they say wada for Kenya so be ne dey olu so wonya broken heart o sa obi atina akoma kura o mabubu no chọọchị mpana na se eja be ma de se de wotie bia no wotini so kura benya oba na nante dabi sa se o kasa wo bre nim se o mpema dabi emfa ho sa nyame bo se de kura na obenya wo so no de minim boy bi wo atinga junction ni tin tua so but oba on nete oni tiri but you see oba de na dom as can say one wawali one boy ya asem isi an yanwa dom tama unya broken heart watimi ada wapira at sezi Kenya ndie asemu Kenya de ndie ya asem papa ono so unya broken heart ono no wudim pause apem asem why sa no wo pemasem papa na rum se na nsem ye adwuma me na me sika kakra asemo me na me sika kakra ese wa wa no mo yende hey wa mo yende na woni me pese sia na me ya na me pese kakra mo mo sa pack different car no me sa car too ana we ni car no mo de amame no nipa de so bi mo bibia ya de ne nso nipa nani ene na kra papa na kra ya de ne nso nipa nani ene na kra yes ka o mo de ma kan dey come on me hwe kan so but man for ke me won sem na boy ne be ye kan ne basta anam be boka but enye kan ne si we kan ne come on kan ne si we aya de no o mo de atusu oko ayi no okuro mu no ayi se o boy ne ba ha silence is good Adabagai adawapra oh ede na yewa no pa ada ide asema what's the silence ayi dey is good asemu aha nikwa me se mate asemi yes we kuri woni na bom amo ba ware kura we di mani age ama ajoa me kasa ho unim ka ya mi ayi no cry na menti ase man for come one sem tiro mo na kan mesem sister anya kan esi we no madam for ni anya kan esi we kan ndi ankyere me so ade efi obia o na send ye wo no madam for no na ye mo asema enka eno asema but ade abo ne ye ndi o ma fe opa o se awale be duru na ajo I say ne wala ndu kra so on kasa ho na se beto on kan biem ana anya sa aye mo wa ya de enu mom de oye de se beboa o aware benya abaso obage papa wa no sa me yida ana ne review so yo ba na no baba si akoto president ya tare wa no na mo yi na no ha no ti wa yen si ya enu mo beboa no e beti afa so free e ye nka ready kaka penya bi pa nka beboa no jo pa time ni age ama o eye mane fa o di se anso be nanti o sa na ye e beboa no why e beboa na so so wo se silence aya dai chaso fix wo ho ate ensem bebre wo ho fi ha wo sa mo kan mo ase mo eminya ka yidie minya ka yidie eyu ase wunya sika wo so bia nka me asem na me de ye ade a wo de ye mi nua wo fi ha no me ma se na me pese me de ma no ba wunya ba ya mi nua ade a wo de ye no fi ha na fia wo nua ba fa ho pla fia wo nua minya ka no bia nka me asem minya ka mo ka me asem sa Oh, say, Adia, or ye, to be on Cafra. Oh, do me a Adia, or ye, you said, Yank, and also also be on a Cafra, and I drank a fry. I drank a fry, one cacafras. Adia, old name of fire, one yanky, men perceive this to be muta. It be CB, my joy, it be CB. But, who's have one back? So they cannot cry. As a son, you might be pretty old. Our Nyadia me twemo and a new man to pray, Nyadia, my castle, dear, near Mano, the Kubu baby,
arrangement bibia kuso ekoso but wona na yenti ehun kenti na ma na ba ne sa bibia ready I have so life remember so you say Mary you use ade amu ye ni it is say we say your ba for bia nko ye oh say mi so wa kuma e ten kura me ma kuma ati ase so wa ma dia na mo ye na asipi aboa na menya nim aware ho bibia se bia wo ye se be ha be ma no ana se sino mo ye sa fa na ye me hu di e ko on sa ba pa no ka me paso no ma wo hu di e me pe wo ha mi si bo me life ati ase se ye osua no ma bibia na wo nya radio wo nim sa bibia asama meka sa adwa menka nchuru bia no meba no ne de bia no no ka meboa wo fa yede wo so wo fa yede na wo fati mi pune so say ye bo fa sisi let me who say o be mi ne ba yo we na me de ba yo o pe uye e na shape you so sisi a why mature di na fa wo bitimi kwa aware wo bitimi you be bia afi wo hu say nya asem bia na e wa wa die ma e be kwa bo enya asem bia na even wo busuan wo fa ko so oti eye me ne wo ye ne ye kwa akwa ye ne ye kotena bo e bra nti nyoma bibri asesa nyoma bibri ana ma wa ba fom first no hrin no wo hrin na usi ha na wo ha sisi ni nyina wo jai uhuru ya na wo si apeten say ba ne obi be kasa me ho a me kasa that's nice and no come on that day me nya wa de be ha wo so ho ato se wo be ye ni sisi ta fufu nyina be fere ati ase it is a date na o de enko wo fa ho ninya in person de me pe o say she date be fi ba obusuan ni nyina ati ase ti enko wo fa ho ni enko dwen ho na yes a fix date but ni o mani nyina the places and ti o moka bia come on ade e ba so me den se bia you ready bia be koso kama wise Mate, yeah, I'm sure. Why? Hey! Hey! Jennifer! Are you up on time? Ronnie! Mate, so aba. Ay, my bad. I'm anything. Yes, yes, what down for Jibbos to Kiki was yaga. Was a jab, Emma Yara, and your Bemay. What in what you put a bang, no a swa, no a bum man, and Mrs. that can be so, no a bum man, no, yes, and for bay. None of sad, dear, your dear, a coco cry, oh dear. Ah! Thing for you never lost. And you are begging Mr. Madame Martin saying, come will be Miss Sam, she will be never. If what dear, said my free gem and told so my name say, so go if we any power, no craze was she or her, and a dear you were her. I said, by one dear you know. Ah, if what dear, no, said you one when you're not getting it. Whatever the Jan Ho, the Nimbusi said. Ay, debi no man shoto. Ade anya wo de a ukura mu se de nkura o samagene. Peter din. E no die e ye no kura papa. Ade a ye wo de asusu mama me mo no jemfo mama hu se e betime twa no ho na sa besiki nken. Eti e ye wate. Na ye fo so de eja. Ma tu no. Enti no bibia. Eda na akom come. Na eja. Kibaye. Debi nim se me bakura na ka message awale ka basu. Nani e ba ni se ni Adai wo yale if you had your 100 now sister on say why person mi kunya ono no obi asem aba obetimi afa nanu atu one the way de ne na nanu aye de din wa ha no akan ye de no adru ni de so wa kata ba obechirim Obeti wa bisa na sempe plaster.
Ade manu apai. Yeah, Holly. Yes, baby. Yes, my love. I know we are doing that shit. What are you doing? Oh, wow. Why is shopping for me? Oh. Okay. What are you sending me home? So you need me pay. Abba kede kumase. Abba ye. But baby. Honey mate. And ya obadi ya. Beja janye me gum. Be the basu so me pan. Yako. Eja. But baby. Hey Adwa, honey mommy throw back okay. The passion but I love you, kisses. Adwa. Hey. Mini who said that? I know where my sister. Come on, don't Is it bia na chita kono na? Just say, adwuma na mo yes si ano. Mma wa kofo nyeme mo so sa o sister, nti de bia ma shepe. Who why fe? Ni be da seminia. Wo so why fe o? Adia. Ati ane ba hu hia no. Hey sister, me ba. Yes o ba na ho no ba. Ah, me tell me the fast. E pushi ba. E Ene se da wo be wo ble ho. Adwo nie. Ai! Ajo ana mpo muti sen na me ado. Ne ma ko sen. Oh, bibi ablabo ne de say eja echim kaka na atene kaka na yes etimi nyina me na emu. Yes, ana ti ai se mampon kwan no. Adia. Etimi kwa. Etimi ko straight na etimi kwa. That's of it too. Yes, ana ti. Na he. Oni ya wati ahwim de se me hia me kan tibi. Wo se oye bebe Oh, we ne me shopping kito bi nya ye brem ye ho dem kwan no. Me se wo ba de wo didi ho. Me pay. Sister, enye me ba ka me wo. Yeah, me body me see me yina yankasa. Je papa dwa ya. Me yina ye me tso so me bagu me dai. Me shira no. China chain na finfin na me shira no. Na dwa na wedding na bada ben. Mo wa we na wo ye ka twa me say wo be ware no. Ba so da be me nya ka twa me na me nya me jeje me ni shopping ye be. Me nya white dress bi wo mu na che say. Ajua. Pantai. Me nya dey na wo ye ne saa no. Ajo me kasa ho me se wa wawe no wedding da be na eba so na me shopping na eba no. Me she dan ko mpaboa bi ne bag bi na. Pantai. Ajo ha. Ye ready pantai mo pan de nya me no me kwani. Da dey na wo ye ne saa no. Be so wedding no. Baba we no be ma de onya fo be ma tintin na me hia wo ne no da ben na we de ne ba so unia me fe no onya meta wale na chi wate. Silence is good. Really? Wo kire mu a Pantai. Silence is good. What try for me so wo kwa wan ka hwe. Ana Pantai bi ya mo call dey. What catch me say wo be ware? E na me hia na we bu sa ware ne ho asem. What with the plaster talwa no wan kasa ahamia bia wano kaka cha silence is gold. Really? I think there's something going on. I mean shada nim. Pantai. Anyway. I mean to so me mage we me say me mood. But again I no mentiasi o. Me busa o. Ababo o ti say we ya no. Ababo ka say we ya no. People say we are some kwa waka no to the plaster farm one. Hey, right dey just say. Ade achi now just say one tia some people na just say dan ade achi. The piano guy sie Adwa Pantai. En senche na we ni krom hani. Why ni ma no? Silence is gold. Oko. I mean to assure my friend baby. I think you may just you. Hey.